Period do kraja marta mjeseca donosi intenzivne i moćne astrološke događaje koji nas pozivaju na promjene, introspekciju i nove početke. Ovaj period nije samo vrijeme izazova, već i prilika da osvestimo svoju energiju i preusmjerimo je u pravom smjeru. Evo šta nas očekuje i kako da iskoristimo ove uticaje. 14. marta nas očekuje totalno pomračenje mjeseca u Devici, koje osvetljava naše navike, posao i zdravlje. Ovo je idealan trenutak da se oslobodimo obrazaca koji nas sputavaju i unesemo red i balans u svakodnevni život. Fokusirajte se na svoje telo i resetujte rutine, oslobodite se starih navika i otvorite prostor za nešto bolje. Već sljedećeg dana, 15. marta, Merkur započinje svoje retrogradno kretanje u Ovnu, unoseći impulsivnost i nesporazume, a zatim prelazi u Ribe, donoseći potrebu za introspekcijom i preispitivanjem. Ovo je period kada je važno biti pažljiv u komunikaciji i izbjegavati ishitrene odluke. Kako se približavamo kraju mjeseca, 29. marta nas čeka delimično pomračenje sunca u Ovnu, koje donosi snažnu energiju novih početaka i podstiče nas da preuzmemo inicijativu. Pod uticajem Marsa možemo osjetiti nalet motivacije i hrabrosti, ali je ključno da ovu energiju svesno i mudro usmerimo, bez prenagljenih reakcija. Paralelno sa tim, od 1. marta do 19. aprila, Venera će biti retrogradna u Ovnu i Ribama, što znači da ćemo biti pozvani da preispitamo odnose, financije i lične vrednosti. Ovo je prilika da se suočimo sa prošlošću, razmotrimo stare veze i donesemo odluke koje nas vode ka zdravijim odnosima i stabilnijem financijskom temelju.